हाय अगी नुंगसिरबा ngang कुइरे आइना वीडियो थागतबा साइगी आई थबक खरा लेबदगी हौजी आइना वीडियो अपलोड तौबा हौरागनिको सिदगिदी अंक फजर फजर पुदना लानी ngasiगी क्वेश्चन आइना पोरैबा अंक सी क्वेश्चन असी को यामना तोयना हंगे को एनी एग्जाम दा एसएससी दो ओइगरा एनी एलआईसी गी ओइगरा एनी एग्जाम दा कोई की कॉम्पिटिटिव एग्जाम दा हंगबा हाइतारे सिगी क्वेश्चन जैना पोरपने मचे कोई डिफरेंट ओइना होलगा जुजाई बट आइना करम्बा खरा नखोई द जानता ना बा नॉलेज लेना बा मवंग दैना पोटपनी को सिना कोइना नॉलेज लेबोय तारगदी लाइक तोरमु सब्सक्राइबर तोरमु को सी क्वेश्चन जे होरसे क्वेश्चन जे पार के कई हाय नो मतमदा इफ ए इनकम इज 60% less than B income, then B income is what percentage more than that of the A income? अकोइन अंगांग जिंग खंगदावा अकोइगी अनी लेको इंक्रीज आइबंगा अकोइगी डिक्रीज आइबंगा अकोइगी सुंबो होटपदले तौबुदबो कोई एवरीथिंग कई हाइतारे कोइना नॉलेज ओइना नोइ खंगा कांदा होलो जिंगाइरे सी बट हामबदा कोई येंगा जे सी कोइगी फॉर्मुला लेको मसिगी फॉर्मुला ले अदु होलगदी याम सांग्रे मरुदी नकोइगी कई हाइतारे 5 मार्क तगा होलगा कई हाइतारे स्कूल की इंक्रीज कोइगी फॉर्मुला जी लेको कोइन सुमाइन ई कुमाइन ई गेम तमदा सी ई रगे न्यू value minus original value divided by original value into 100 सी नॉर्मली वैना खोइना सिजनबा फॉर्मुला नि सिगी फॉर्मुला जी नॉर्मली वैना सिजनबा फॉर्मुला नि को बट सी सिजन दबिदा अखोइना यामना केनो तोबो मवंगदा अखोइना हाइरजेबको यामना लाइबा मवंगदा खोइना होलकांदा सो यामना लाइबा मवंगदा होचेबको सी नतब सिगी फॉर्मुला जी पांदबिदा अखोइना याम लाइबा दम समने अतोपा कोइगी कोड अमदा अदुम होलकांदा हेंग परीक्षा दमक्तनी ngasai yamna laina ai dum hotke na koi asi dum holakanda every no exam da dum apply to bi ai koina koi gi sumba percentage gi hotba angka da kai do ge ai babu ani lei amana minus increase ai ba manga decrease ai ba manga sigi angka ji increase ni ai koi let's see koi yenga ji ko a income is the 60% less than B income. The B income is what percentage more than A I bani. Adu ita ito keto ko isa da exemption ko kan nakalo ba. Ngasay exemption B je koi na kay dawrage ay matamda 100% ni lowro. Adu ita arga D A je kamay na puthok targe na ay matamda A je kanano ay targa D. The A income is less than B hay bani. B dagi less than 60% oy ai B je 100 oy tar gadi ngasai ki kedoge da kada ngasai ki kedoge da A ji 60% less oy ai re doi ta ne khai do gadi kya no 40 ni si 40 ne ado sumai ji ga su jai sumai na kamai na ji ga ya ge na ai matam da koina wakan da B leire kalo here sidai da A leire kalase A leire kalase adu oy ba tar gadi B ji na 100 oy re ngasai ki A ji na kya no 40 ओरिजिनल ngasai 60% less ai ne 100 tagi 60 khaido ki batar gadi 40 ne ngasai gi e gi le mauri ba bilu adu tar gadi ani gi khena je kya no 60 ne adu sumaina increase oi di 60 oi tar gadi kumaina ho lage ai ba matam da ngasai gi 60 sida ngasai gi e gi value 40 je different oi ba value du da ngasai gi e gi value du na kano toro divide toro into 100 oy hello sei da 100 lai re percentage gi kakro 100 0 kakro si lai re adu itar gadi 4 na kedore 4 na
60 दा कक तौब तारगदी आई 15 तारे 15 अदु तारगदी 15 into 10 di kya तारे equal to 150 सिनी आंसर ngasai d ji chumme ba ngang chi ngasai gi d ji sini sumaina koina line ngasai gi formula do pandana khot pa yai karigum na koina knowledge pang boy targadi like toromo subscriber toromo comment piramu mathangi angka ngai duna leiramu